khona manjalo awisikoti South Africa umholi wakho umgqabulo wamaketanga ngobupha no stop and go yaxhamalaza iTLB yamgcoba uThembi se South Africa kwaZulu eZululand idistrict eJozini la ngikhona into engibeka lana ukuthi uNongoma umtuba iJozini bane common factor yini umgwaqo wakho uba uwodwa welcome and goodbye kwaNongoma nomgwaqo wodwa nebypass encane eJozini umgwaqo uwodwa welcome and goodbye lento yenza ukuthi ke uma kuphela inyanga noma kuholwa izibonelelo kahulumeni noma kungama holiday uyama baba la uyahlala uphumule kodwa ke engikuzwayo okungiletha la engathi bacabanga kwakha ibypass lokhuza awuvele la ungichazela ukuthi le bypass nikhethe nizoyakha kuphi le bypass asiqale lapha baba Msweli ibypass siplane ukuthi yakhiwe la ila izoqala khona yes the location le ikhethwe ngoba already kune robot elifunctionayo number 2 kulezinye indawo already sekukhona ama properties amaningi alonga umgaqo so kuzosinika inkinga bekuthi sisazocela kube nalo uxoxisana nabantu ukuthi sithole indawo bese siyasebenza kanti la kusayi greenfield indawo engakathinteki so kuzokwazi ukuthi ibypass ingene kahle so i-team yase head office eyaqhamuka nayo le idea ukuthi ibypass ibe la le project le uqala kwayo uchair we portfolio committee ya 2019 owaye suggested so the planning ibiloke iyenzeka from ngaleso sikhathi wasondeza umasipala kwaze wa create nane Joyzini bypass committee ezo dila nje nale project le angazi noma singaqhubeka sephambili noma nisafuna ukubona hayi no ngikahle la ngifuna ukubona la sihamba apha ukuthi mangiqhamuka ngapha ngingena la bawuqhamuka ngala ngenzeka kudesignwe i-slip lane la so that if umuntu ongazile edrobheni phakathi umuntu odlulayo especially for ama-tourists angamalishaya i-slip lane nje ngala with no delay okay iqhubeke-ke indlela ihambe iye phambili uthe lokhu greenfield kubizwa ngo-greenfield yes ngana akukho green nje la nikubizwa lapha ko-engineering nithi ku-green noma kungekho green mana-ke kwenya usho ukuthi umgwaqo uzohamba lana yes uzohamba la impela ngicela ukuphendula lo mbuzo we-greenfield i-greenfield umhlaba ongakathintwa ngizothi la ungekho khona umgaqo so into esuke izoqalwa from scratch so kuzoba nama investigations amaningi kumele enziwe to ensure ukuthi phela umgaqo bese suka la uhambe uyale kule yandlu leya olekule khona la lezi zindlu lezi yes ukwazi ukuthi ube stable umgaqo mana nizokwenzani la nisazomba la noma nenzani ukuze nibambe leya background le lapha phansi kuzokwenziwani la kusuka la kwenziwani kuzodinga ukuthi kulethwe nje imaterial eningi kabi ezokwazi ukuthi inyuse up until izobamba le level yomgaqo so ngenzeka kube khona mhlambe i-structure nyana esokwazi ukubamba umthamo wamanzi ozobe uqhamuka kule side ngoba phela ngeke sigcwalise imaterial yonke kuzofihleka ama-service futhi nje kuzoletha ama-cost amaningi necessary kanti bese ufaka nje mhlambe i-culvert la encane ezokwazi ukuthi ihambise amanzi depending on ukuthi umthamo wamanzi ozoqhamuka from le side uzobe umkhulu kangakanani okuyinkinga kakhulu ukuthi nje ubona ukude kanje lapha phansi imaterial yonke kusazomela inyuke ize phezulu manje imaterial ngeke sikwazi ukuthi simane siyifake bese siyayicompacta bese kuzohamba imoto nje phezulu kwakhona kalula kanjalo especially since sisa conceptualize ukuthi kuzoba khona ama lane awu 4 shuthi 2 kodwa kusazokwenziwa ne traffic impact assessment engasitshela mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kuzodingeka 3 or mhlawumbe 4 depending on ukuthi okay i-traffic edlula la iningi kangakanani and then especially bekuhamba ama-truck ke nazo zonke le moto ezinkulu it will destabilize umhlabathi manje imaterial beyekelelwa kanje mhlawumbe kufika imvula zizoyiwasha away sikhumbule ukuthi kuhamba nama-truck kule migaqo cabanga nje o2 lane
22 ngala kuhamba ama-truck amakhulu, i-material ingastabiliziwe iyogcine iyiwele umgaqo uzohamba wonke. So ingakho kubalulekile ukuthi istabilizwe i-material and futhi i-retain. Kodwa mhlambe sesingakukhuluma kahle kwama-retaining wall sesilapha enzansi ukuze izobonakala ukuthi mkhulu kanganani umsebenzi omele ungene la. Yini ukustabilizer lokhuzi? Ukustabilizer kusuke kuqinisa kahle kahle umhlabathi. Lokho kwamadumeyana ilokho okufaka umadumeyana ukuthi yikho lokho. Lapho ke kusuka ucompactor. Kodwa into kahle kahle ukustabilizer uzofaka izinto enjengosimende kwisihlabathi sakho ukuze uzokwenza ukuthi uqine ubambane. Yes. Khona namanye kama-emulsion asetshenziswa. Ama-emulsion into enjengo-butamine ezofaka kuyi-material. Umuntu uzofunda namhlanje khona no-vitamin. Manje uthi kuno-vitamin yini lento yakho? I-butamine. I-butamine emulsion. I-vitamin emulsion. Yini ke lokho? Nako kubuye kufakwe ukustabilizer isihlabathi ukuze sobambana siqine. Woza lokhuza yehla lapho. So sesikahle ke manje. Sitshela. Kusho ukuthi ukusuka lapha sizila kuzofuna ukuthi i-material ozoyifaka la ibambe level yalapha phezulu. Kunjalo impela. Yabona nje i-height mhlambe eyala ko 12 meters kuphezulu ngempela ngoba phela umgaqo uzobuhamba la phezulu kwethu. And sabuka nje nala enzansi kusehlele. And yabona ukuthi enye i-material isifakiwe futhi akuyona i-material yala. So kusamele siteste silithole itshela la ukuthi linjani. Njengoba sibuka nje i-material ezongena la izoba ningi ngendlela eyisimanga. And sibe nawo ama-situations la ejozini la sihluleka khona ukuthola inkwali. Khona la itholakala khona mhlambe 40 kilometers away. But still nalokho nje kuyasilimaza because i-back and forth for i-material nje kwi-truck elilodwa. Sengiyacabanga ke la ukuthi ama-truck amangaki azohamba ufuna leyo material. Nalo material leyo ngoba sithola mahala kuyinkwali. If i-testwa kutholakala ukuthi ayiwamithi lama standard esiwafunayo. Iyafela noma iyaphasa? Inkwali? Yebo ngenzeka. Iyafela iphasa? Ngenzeka ifeyila. Wayifeyila wayiphasa. Isizathu ukuthi mhlambe ingafeyila bengase sithole ukuthi ine-clay content eningi. Manje yini i-clay ubumba. Sibuya khona ku-clay soil, loam soil, sandy soil. Unamanga, awunamngangena, ngena ngenxa i-clay soil ngiyayazi ubumba. Yeah. Manje soil soil enobumba izolimaza umgaqo ngoba ubumba kwangena amanzi uyakhukhumala. Beke kwashisa kakhulu kwa dry uyashrink. Ingakho kweminye imigaqo benike ninake ukuthi khona la kumane umgaqo uma uthi uyavukomala khona. Oh yes uhamba ngathi unamapotwe la. Yes bese ugcine sekukhandeka ipotholi la. It's because of izinto ezikanjalo ukuthi kube kutholakale i-clay. So some avoid zonke ke lezo inkinga. And on top of that njoba sibuka ukuthi kuphezulu kanjani lapha phezulu. Nala le material iloose shothi ngokuhamba isikhathi loginqe yabo nje la shothi bekisikhathi. Yes. So le soil le kuzomela nayo i-stabilize. Lapho izo-stabilize njengoba sesikhuluma ke ngosemende ukuthi mhlambe kufake osemende noma kufake o-geofabrics ukuthi ibambeke reinforceke i-material inganyakazi. Mana ku-geofabric yini? Geofabric angazi ichaza kanjani i-material esetshenziswayo efakwa hayi la matshe la afakwe ocingweni hayi lokho hayi la matshe afakwe ocingweni hayi ama-gabion lawo lokho amatshe la amnyama afakwe kwesikhwameni yini ama-gabion baskets lawo basket gabion. Okay yes gabion baskets. No mina ngikhuluma ngezinto ezofakwa ngaphansi kwesoil uthola ukuthi uzofika undlala umhlabathi bese uyayifaka leyo fabric mhlambe ibesa ukuthi ngiyalikhohla igama lapho ukuthi into ezitholakala ka K-Tech uyayifaka leyo nto manje K-Tech phela angazi u-K-Tech ubani? Icompany ya Geotech ezenza yenza lezo zinto yenza lama products. Yes
Wasengathi ngiyakhankasa ke. No akunalutho. Nathi sifuna ukwazi kancane ngoba phela manje sifuna ukwazi le bypass izokwazi ukusilekelela ngoba phela i-concern yami ukuthi izosilekelela yini. Sohamba futhi siyobuka kwanongoma ukuthi bengakwazi ukwenza into ecishe ifane nale. Yikho phela ngila ukuthi izosilekelela kulesiminyaminya esibala. Wena faka konke amagama akunalutho ngisho bayadayisa sina stress thina. Lokulungile. Bese ke on top of enye layer ufaka isoil futhi uphinde ufake mhlambe leyo material ezwenza ukuthi kubambeke. And on top of that ku conceptualize ama retaining wall akhonkolo acisha afane nje njenganalawa afakwe ku N3. Yes. Azohamba mhlambe about 100 meters ukwenzela ulinganisele umuntu lento retaining wall ukuthi into engasuka into mhlambe bengase sibuke nje lecala leli mhlambe into engasuka la phansi izofika le phezulu la ama blocks kubo level yala ama blocks. Yes. And lo donga lizobe likhandwe ngokhonkolo kwenzela ukuthi le material inganyakazi ingabaleki ngoba phela lana kuzobe kuhamba imoto eziningi njoba sikhulumile indaba yothuleni cabanga nje i-truck selinesisindo imaterial iputshuke isinke. Yes umgaqo wonke usuhambile. Mana ke awusiqinisekisi izogcina lento ikwazi kodwa ukuqonda kuba kumgodi ngapha kuyanyuka kule phezulu izoqonda ngempela igcine imoto ihamba endaweni ethena noma zizokwehla intaba le yasejozini ishole phansi. Okwangempela ngisesikhuluma iqiniso manje asikhulumi izokwazi ukuthi ngempela isuke lapha imoto ingashoni phansi ibamba level kanje. Kuzomela izama ukubamba level iziyofika kahle lapha ya. Isizathu salokho kumele sibuye nama geometric standards. Kumele singa compromise i-safety yabantu because if umgaqo uzomane wehle kanje uzocreate into ekuthiwa blind rise ubone bozohamba emgaqweni kodwa ungakwazi ukubona phezulu. Yes uma ngathi nje kufihlekile. So especially boza kwi intersection ungaboni ukuthi kwenzakalani phezulu ungagcina usukhoza ingozi. Kusho ukuthi uyasiqinisekisa wena engineer? Yes nginengineer. Wakufundela? Ngakufundela impela. Wakufundela lapha? Evethu. Unamanga lokho. Ufundile? Unamanga. Ufunda iminyaka emingaki? 4 years. Ufunda izibalo? Sifunda zona izibalo, iscience, chemistry. Kona konke lo ngisho nabo enviro. Saphinde sacijisa ngakho. Nalento zo geotech. Kodwa uyakwazi nokuthi uphinde uspecialize kona ushawa ama masters ke kuloko. Usaqhubeka uyafunda? Ngiseyinhlelweni ngifuna ukuregister for i-masters next year. Asiqhubeke nakho osikulingana nami umgwaqo mina ngifuna umgwaqo. Umaster, sizoba umaster mfana. Hayi yona intention. Hey. Mana uthe yini enza ukuthi ingaqhamukanga la, ingaqhamukanga nje la, vele ngiqhamuke singayi lapha eRobotini. Yini enza ukuthi singaqhamuki la nje ve umgwaqo uqhamukisela? Njengoba mhlambe besithi yanyuka kancane. Already kuleya ndawo sekhona imizi. Yes. Nabantu abahlalayo khona. So kuba i-challenge kakhulu kwi-department ukuthi kuloke kunegotiate khuluma indaba zokuthi abantu sokususa abantu abanye bazodinga ukukhokhelwa nani and ilonto esizama ukuthi sibalekele. So zama ngazo zonke indlela zi-department ukuthi singabasusi abantu endaweni yabo kodwa sizama ukwenza ukuthi kube lula nabo ukuthi basizakale kanje ukuthi besilethayo. Kodwa ngapha kuzobe kuphoqe futhi ukuthi kube khona enibacela isithani manje. Lana ngebhadi ke kuzoba khona ngoba ngalesikhathi isakhulunywa isaplanwa 2019. Hayi ngathi abanye bomphakathi bagcina sebethola indawo zokwakha lapha babe sebefaka imiziki. Manje sekuphazamisa yona ke le plan already in place. Ila uzosiza khona kumasipala ukuthi angeneleleke kulokho ukuthi indaba yokuplaceka kwabantu. Kodwa vele ngoba umasipala upart of i-committee into ezokhulunywa kubona ukuthi isixazululo isiphi esingatholakala. Usho ukuthi nala unisazo hayi yini ngawuhambisi la kuphela umgwaqo nizobuye nizobhekana la ukuthi into yakho inhlabathi yakho nakufika nini phansi. Njoba ngibekile into ehlupha
nge-load yemoto. I-creator i-shape kanje boyibuka as uyibuka as ngizothi i-cross section. Manje imoto le ehambayo iyacindezela beyicindezela icindezela kanje, which means njalo bowehle enzansi iyadistributeka i-load. So into ezohamba la izoba ne-effect le lapha enzansi. Ingakho kumele wenze sure ukuthi enzansi kubambekile. Ngoba bengabambekile enzansi kwenzeka into ekuthiwa slip failure. Angazi noma nike nayiboneni kweminye emigaqo yenzeka kakhulu futhi ngakoThekwini. Uthola ukuthi umhlabathi usiyanyakaza kuba ngathi lapha emagabheni ku-N2 ngiyakhumbula lapha ngase emnini kuleya ndawo la umgwaqo wavele wathi lezi indawo ezisemaceleni kuba ngathi kuyawa konke kuyahamba. Yes. Kwakusemini futhi lalingani ngisho ukuna. Kwakusemini nje libale kwangathi uyaqhuma phakathi nendawo. Ngathi uyaqhuma la enhlizweni yawo. Kodwa kugcina sekuthinteke lapha. Ngiyakhumbula ukuthi kwakusekhona uncalane sagijima naye wakhipha i-team wayovalwa lapha umgwaqo uthi. Oh yes. Because isuke ihlambile lapha enzansi ukuthi no lapha enzansi akubambekile. Njengoba bengisho le triangle shape ukuthi i-weight ithi kanje bese ngwenya usho ukuthi ngafuna ukuthi kushekhwe nalapha kubalekile impela. Bayibiza ngani i-global stability se-slope. Global stability slope nazi stability unit ngazi amaphoyisa. Yabo sengena o-geotechnical engineer bethu ke. Nazi stability unit. Nazi. Oh yes. Injalo impela. Kusho ukuthi mina ke bengibuka ngamehlo ami ke yabo nje bengithi uyabo nje uzosuka lapha eRobotini yabo uze straight ayihluphi lento angeke zibize ngisho ubize iza straight uzohamba kule ndawo eqinile yabo mina nje thina siyikala ngesintu ibizosuka eRobotini ihambe la uqine khona asifuni lutho vela siyidonsela yini engazi kuthiwa izohamba la ithi amalane maye bakhona siyanciphisa phela sifabuye bengakaze ngibe nayo into ngoba vela ngiyena engine ukuthi kanti yonke indawo ufuna kulunge kahle la phansi ukuthi insika mayihleli la indawo lapha iqine njengale. Yes. Because enye futhi challenge ukuthi besisondela ngala asifuni ukusondela to amability ngoba sinane road reserve angithi. So kwi road reserve yethu kumele kuhleli kunganalutho ukushiya isikhala for future development. Mhlambe ukuhamba isikhathi traffic ibe ningi kakhulu. Mhlambe kudinga ukusuka from 4 lanes kube u6 lanes kube 3. So kumele sicabangele nefuture ingakho sidinga ukuthi sibe nespace. Enye into futhi njengoba kuyitshe elikanje. Isikhathi esiningi amatshe amahle mabi ngoba ungafika ulithola itshe la ungalidingi khona sekumele ublasteke manje. Oh yeah. Manje siyacabanga iblasting la khona izindlu sigcina sekulimala imizwa yabantu. Yes nakonke lokho. Okay. Mana ke kulento lena osakhuluma ngokuthi ibility maliseduze. Uma senifakile ke le material nizoyifaka la ngabe ninenza ama culvert. Lokuthi angeke kugcine kumaffectile umakhelwane uDonga mayikuhamba imoto ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kugcine sekuqhuma umuzi ngobuseduze. Izona nezinto ekumele zi-investigate in terms of ukuthi alignment kumele ihambe kuphi. Ingakho sizama ukuthi sizama ukuqhela from imizi eminye kuzosiphoqa ukuthi sixoxisane nabo sibone ukuthi yipi i-arrangement esingafika kuyo. Oh yeah ngoba sengiyacabanga ukuthi phela makuzala kulokho uhamba ama truck khona ukuthi ugcine uthola ukuthi imizi siyaqhuma leseduze nomgwaqo. Manje ngapha futhi neJozini dam iyanqaba ukuthi niye kakhulu kuyona. Ngapha nipresswe imizi ngapha ukuthi kungcono sixoxe ngapha kunokuthi sixoxe ngapha ngedamu. And uyayibona ke lemizi ebisivalile ukuthi besingeke sikwazi ukuthola ndawo lapha phezulu. Oh. Ngoba already sikhona yonke imizi kanti lapha khona i-robot already. Yes. Kunesikhala esingakwazi ukusebenziseka. Ake siqhubeke sibone ukuthi lento isithatha isibekaphi. Senza i-bypass bakithi. Jozini bypass. Senza le Jozini bypass. Silwa nesiminyaminya okonje phela iJozini angithi i-tourist attraction point. Yes kakhulu. I-gateway. Konje
Swazini, Swatini, Gateway. Hayi kodwa nje into ebuhlungu ejozini manje nginga-understand ukuthi awekho kanjani amanzi likhona idamu. Hayi, anganawo amanzi. Manje kodwa-ke nathi asinawo le Gunjaneni kwelakithi eMtuba amanzi awekho. Angigcina unga-understand kodwa-ke udaba la ngolunye usuku. Nakhona ngizokwenza inspection on in lock. Lana sekungconywana-ke la. Sekungconywana ngoba nakhona saphansi bowubuka kodwa Kusephansi. Kusephansi. Kufanele ukuthi ihambe izoqala ukwehla kahle imaterial izokwehla kahle. Mhlambe qala bese sibuka la. Mase sicishe sifike la. Izoqala ukuthi ke mase kula. Siyaqala ke kube i-level le. Ngoba phela khona ngazi umistolo noma kuyini. Sasikwazi ukumncisha umuntu i-access. Sizama ukum-accommodate simfakele naye ukuthi i-access abe nayo. Yes. Uthi wena nizofaka imaterial isuke lapha izofika la ibambele ya level kodwa mayehla yehle kahle yehle ngeslope esihle izofika la bese kufaka insika ukuthi ke engathi umuntu aphuma yokhalakathela lapha phansi insika ngapha cishe plus or minus 12 meters izoloke kulehla kancane kudonga mhlambe le 12 meters mhlambe landela kubu 10 kancane kuzofika la seku2 okay nami sengicishe ngiyazi physics teacher wakho ubani uprofessor wakho wayekufundisa dokotela uba ukuba Professor Elvin Prof Elvin akhe nami nginawo 5 marks kule nto ne 5 marks sengina bese sesiyayidonsa ke sesihamba kahle ke yes sesisebenza normal lana sizobe sisebenza into engekho normal la mawuchaza ayikho normal at all ngoba nje imaterial kuyadingwa ngempela ukuthi stabilize iyadinga ukuthi ivinjwe ukuthi ingabhutshuki nangephutha asifuni ukuthi sakhe umgaqo omuhle lana 4 lanes and then next thing siba ne slip fail yes ngayi waste nje ngempela ingakho kubalekile nje ukuthi during ama planning phases yes siwenze wonke ama test esidinga ukwenza kuze soba nesiqiniseko ukuthi lento esoyenza ngeke yife ama test into ebalekile yes thina ngoba simpintsha nje mina ngithi sifuna umgwaqo aninginaki mina ukuthi ngithe sifuna umgwaqo kuyaphuthuma nina nibhizi lapha eoffice nithi niya test yes kumele senze sure because siyezame nama indlela ehlukile sibheka ukuthi besihamba ngalendlela kungenzakalani if sihamba ngale kwenzakalani if sihamba ngale kwenzakalani sibheke nje wonke ama options kodwa sizama ukuthola ioption engeke ibize ileyo nje intention ukuthola ioption engeke ibize okay imaterial lana ithengwa phike lana ke le material maniqala nje okuyiyona yona eyimene niyidingayo ithengwa itholakala khona la eJozini itholakala eMpangeni itholakala lapha eyimene then siyabona lena enye kodwa nje eyimene niyithenga phi ngokuzwa from i-area office bathi ayiquarry nje seduze ene material right it's about 80 kilometers away 8 kilometers 80 inkwali yes khona inkwali lo itholayo nje just for a gravel wearing course but ngenzeka leyo ingabi sufficient for lo msebenzi esifuna ukwenza la especially njoba sidinga imaterial ezoba bengase kuthiwa ngiyayigrade ngizothi mhlambe from G2 kwehle kuze kugcina mhlambe ku-G5 asiwazi phela nene u-G2 manje bengekho Professor Elvis wasungifaka ngenkani lo kusokuyimaterial enhle ke e-right yabo u-premium material is G1 up to G4 yes and then bose wehlelo yenzansi uya ku G5 G6 G7 imaterial esukuyingcono ke le isikhathi esiningi isetshenziswa for gravel wearing course and then bese kuba khona imaterial G8 G9 leyo kusokuyimaterial nje enganawo kamandla ukuthi ubambe iload okay yes so esikhatheni esiningi
borrow pit inkwali umane uthole u-G8 noma u-G9 uthole kancane lo G7 noma u-G6. Yes. Nina lana nifuna ubani ekahle kahle uthi ibani Ekahle nje sifuna at least kuba u-G7. uG7 Yes, ngoba ila sophinde si-introduce nalento zokustabilizer sesifaka osimende ke kubona just ukuthi u-improve. Next thing u-G7 bese ufaka usimende usu-performa njengo G5 or G4. Usunamandla ngaleyo ndlela. Kodwa manje usimende phela nawe uyabiza. Nosimende uyabiza so sifike sibheke nawo lawo ama-option ukuthi okay siyahlanganisa lento nosimende noma sihambe siyothola nje yona i-material straight siweyeke lawo ama-cost ukuthi kuphi okungashipha. Mana kuthe plus or minus 80 kilometers ulanda inkwali uyolanda i-material. Kodwa vele angithi nifuna ama-truck mhlawumbe awu-50 lapho kuphela. Hayi mhlawumbe u-50 mncane. 50? Yes, 50 mncane. Hayi masofaka lana ama-load makuthiwa leli kuthiwa 7 cube. 7 cube mncane. Lana amasondo 2. Yes, ngabe siqale nje sisebenze kubo 10 cube kuya phezulu. Mama yo-50 ngwenye uthi engaba amancane ukugcwalisa lapha? Hayi ngeke mancane yakho. Hayi ngeke ngwenye lutho. Ngeke. Ngeke noma kuthiwa ngazi lutho-ke ngeke phela uzungidide mina. Uyabona khona insizwa ethenga i-truck kuthiwa i-7 cube ina 2. Usho ukuthi kufuneka i-truck engaphezulu kwaleyo? Phela besithi o-10 cube abawu-50 shuthi u-500 cube. Asingahambi nani kilometers asimane sibuke wafu umgaqo asimane sithi u500 meters. Yes. Ukuya phansi simane sithathe average sithi ya 10 meters. Ube ukuthi kuphakeme kanjani. Mana ngwenya asikhulume ngezwi ngifuna mina umuntu obuka ivideo I understand. Usho ukuthi ngeke lunga ama-truck awu-50 lana o-10 cubes lapha. Ma-truck ukusuka lapho kuza la. Ingakho ngithi kumane ngikunike isibalo ukuthi u500 ukusuka la asihlaphe ukusuka la siyale sithi u500 meters. Yes. And then mhlawumbe i-average ukusuka phezulu lapha ukuza phansi sithi nje u10 meters argument sake. So already nje 500 times 10 ama lane awu 2 which means about 3.5 14 mhlambe simane sithi times 10 omunye already yabona ukuthi sekwama cube amanganani seku 50,000 cube. Hayi lana lalela mina uyabona ya truck le yakwa Spa ngikhuluma i-truck engako mina ngikhuluma uyayibona ukuthi incane kangakanani boyibuka uzoyibeka lapha. Lama truck la kwa Spa masingathatha wona awu50 ngenela lento. Ngeke inele unamanga ngeke inele ukusuka lapho uyalapha phansi kuze kuzofika la ngeke yenele ngeke inele. Hayi ngisho kuthiwa ngazi lutho shuthi angazi lutho manje bantu abafunda i-physics ne-science nayi lensizwa yakwaDlamini njengokwaDlamini uDlamini phela. Yabona ke manje sengidlisa upoison mayithi ngeke yenele ama-truck awu10 asishiyela abantu angifuni kuloko ngichaze ungangiconvince ashiya abantu ukusuka la ade nibuka yonke ivideo awungichazela ukuthi wena ama7 cube nama10 cube engaba mangaki plus or minus sishiye kuwena uthi asibale ukuthi mhlambe benza amalane amabili ukuya le mhlamba amalane amabili right noma singenza 1 ungibalele ahlangane kwi-comment section ungitshele nje ukuthi uDlamini ukhuluma into ekhona yini mayithi ama-truck alingana nakwa Spa la elula ngeke anele la asambe Dlamini ngeke. Mana-ke lana senza njani ne-audience senzani la siyajika la yes kumele sijike siyojoyina umgaqo bese ku before anonkondisi la kwamakhelwane. Yes kumele double la because nazi le mizi le. Oh yes okusho ukuthi kunengxoxo efuna ibanjwe ke. Yes khona ingxoxo kumele sibanjwe because sifuna ukwenza nenye intersection somewhere la ukuze sokwazi ukuthi service yona futhi eminye yale mizi la kodwa sibuka ukuthi izo affecteka 1 2 3 lwana at least outside of your road reserve. Yes Mana ke enye into ke senike nabheka ukuthi amathuna akhona yini la noma ngoba
yes ila u-enviro kuzongena khona Oh. because u-enviro uhlanganisa nalokhu heritage ukubheka indaba yamathuna ngoba amathuna zama by all means ukuthi siwaqhelele yeah. Okay. Okay. Okay, besiqhubeke sibone ukuthi sifike. Okusho ukuthi sizophuma la kuseneyingxoxo ezobanjwa la kwamakhelwane. Ha. Ability study yikho lokho. Okwamanje nje senza site visit. Site visit. Yeah, ngibiza nge-site visit. Nami ngizoyisayithela visithela mina. Mm. Oh. Fike qale yona kubile o site visit, Yes. discuss konke sikubonayo. Yes. And then bese siphinde senze ne desktop study. Desktop study la usihleli phambi kwecomputer ke sama ukubheka futhi nakhona. So kahle kahle ngiyazi ngiphazamisile uqala nge-desktop study uqeda i-desktop study ufika uze esayithini usukuzo-verify nalokhu okubone kwikhompyutha and then ubone ukuthi akukho yona okusho uzokubona ususesayithini and then after that process-ke uyaqala uya-conceptualize ukuthi okay lo mgaqo mhlawumbe ngifuna uhambe kanje 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 wenze an educated estimate and then bese uhamba uyo-requesta-ke i-budget for i-project. Yes, and then bese uyitholile i-budget ye-project suyaqala-ke move on to the next stages which is i-concept design stage la usuzoqala uyenzeke-ke i-design ezobe isa-preliminary but at least yona-ke sizokunika a better figure of ukuthi umsebenzi ozodinga ukwenzeka ungakanani and uzokhosta malini. Njengamanje zi-department sakuleyo stage-ke of i-concept design. Once you-approve i-concept design, you move on to stage 3 la sekwenziwa khona i-detailed design. Detailed design ikuyona ezokunika the close to exact estimate of umsebenzi ngoba kuzobe sicollectwe yonke information esizoyidinga to make an informed decision. Ngoba kumele nje simane decide singanawo wonke ama-facts. Oh yes. And then after that-ke hayi sekuyaqala kuyasetshenzwa. Okwamanje anikafiki la ekutheni khona sesizokhomba phela usoncontract. Asithi akusoncontract thina. Lutho leyo ndaba nje sibukela u-2027. Hawu! 2027 if singabanga nalawo ma-delays and if sibukela indaba ekude kumele sicabange futhi nento zo-inflation because i-material izobiza ngaleso sikhathi okudlula lesamanje. For example isinkwa nje isinkwa sasishibhele kabi kodwa manje seso-20 rand. So kanti sikhuluma indaba endala nje. Indaba indulo ngakithi makhulunywa uvela kuthiwa hawu indulo leyo. 2027 manje cabanga u-2027 ukobe kuqalwa lapho yes kuzobe sekuyokhethwa ki-contractor. Yes. And then hopefully towards the end of 2027 mhlambe seya-establisha-ke bese ke i-plus or minus iminyaka emingaki inyanga engaki ukuthi iphele. I-project i-estimate ukuthi izothatha 36 months. Hawu le nto ukusuka la usala mistaken ingenxa yomsebenzi omngaka kumele ungene. Nayo izothatha 3 years. Ngenzeka ithathe 3 years. Phela kumele siphinde sibuke in terms of i-budget as well ukuthi if i-project inomsebenzi uzobusungena lemgwaqweni noma uzonqamula othi kuzomela inqamule kanje ground because umgaqo okumele sobheka kumele ube u-4-way stop. Asifuni ukwa-staggerisha ama-access in terms of TRH 26 it's not recommended. Phela ukhuluma wedwa manje masuthi TR 26 mina ngicabanga abantu basejele ku-26. The technical recommendations for highways. 26 document yaka. Oh yes. Yeah, uKhotho noSanral. Iyakunqabela ukuthi uvele nje uqhamuke. Iki-recommend ukuthi ama-access ngcono abhekane kanje futhi nathi ngoma-standards ethu aka-transport si-prefer kona ukuthi ama-access abhekane kanje kunokuthi ama-access kanje ngoba kwenza kube nzima for i-road user
Sine intention yethu kwenza sure nje ukuthi umshayeli kube lula kube lula bese yes emgaqweni. yes lamapayipi ka amanzi anawo inkinga enkulu yamapayipi la lena ngesikhathi ade nenza desktop start aniwabonanga amapayipi niwabonile akhona Yes, azonihlupha Siwabonile siyawanotha ngoba osurveyor bethu bese sebefikile bazowenza nayo isurvey. Yes. Isurvey ikona ke la pick up zonke ke lezi zinto ezincane ama services wonke ukuthi akephi izintambo zogesi sikephi omasuwa bebekhona bakephi sikubona early ngaso le planning stage and then bese siya advisor ke kumasipala ukuthi nongicela nisimuvele lo line mhlawumbe uhambe kanjena lokhu kuhambe kanje yilokho kusebenzisana. uyaphila siyaphila ngwenye siyaphila mfowethu And besibambisene kanjalo nje wethu masipala nabantu bomphakathi nomphakathi angeke sibe nenkinga. Nansa ke la umgqomo sorry umgaqo kumele uyoxhumana khona. nina sefuna ngikudle eduze kwaleli payipi Ipayipi ke manje kuzomela liphinde nalo linyakazise. If inganyakaziswa thina kuzomela sihambe ngale kwalo. okay Kodwa kumele siyoxhuma nje straight kanje before we stop. lapha emotweni le ya Yes. asale sesihamba ngapha sihambe ngapha hayi sihambe ngapha Ngapha. okay kusho ukuthi ke siyayivala lapha yani Yes, ilapha la sivala khona. sivale yabona ke uthe yini lade siyenza kuthiwa yini Site visit or site visit ayinami sengishaya ulimi lokhona ke Africa my continent site visit ngicabanga ukuthi ke udla amaningi esakeni uzoyibonela uyihlanganisele ukuthi lento umphakathi wasejozini uzosizakala kangakanani umphakathi wase-South Africa ngoba akuhamba abantu basejozini kuphela umphakathi wase-South Africa uzosizakala kanjani ngale bypass usikhulumile ukuthi ke ijozini i-gateway ngabe uyeSwazini ngabe eMozambique ngabe ubheke eMpumalanga i-gateway iyona ndawo lena esilethela abantu abaningi abazofaka imali eSouth Africa ijozini iyingxenye iyacisha ifane futhi nangapha koDrakensberg nayo inezinto zayo angehle ngobonda ke lokho uza ke siyokhuluma ngoba vele niyibonela hey ngiyabonga lokho ngiyabonga ngwenye siyabonga hey kodwa uthembisi mfana ufunde kangaka uncane kanje kanjani manje? hey lesingane kanti thina kwenzekani welokho uzokwenzekani la kwena kwenzekani la wena elisekile sayitsheni umgwaqo wakho unazo ikhali ezincane ukuthi beyithini ezakhe ikhali ngiyacabanga ukuthi umfowethu uyabona ukuthi kunalama lokhuzana enzakalayo sizothi yini lenzakala sikhuluma nesakhamuzi manje sana namalokhuzana fihla leyo fihla angithi lama lokho njengoba babiya abantu angithi abo badabule uyabona ukuthi bazothi by 2027 kuzobe sekusuka umsindo uma sebacela indlela futhi kuzocindezela uyayibona kodwa ngicabanga ukuthi ke le ndawo into kamasipala le ndawo noma umasipala akanawo amandla phezulu kwayo ngiyacabanga ukuthi umasipala komsebenzi wakhe ukuthi le ndawo avele ashesha i-reserve uyabona ukuyosilekelela kakhulu kusho ukuthi once njengoba seyenze nje umuntu usethi indawo yakhe manako uyazi ukuthi into esingayenzanga yini leya teacher siyikhombe kude yini singangeni la siye lapha kweleya teacher nje angithi enye iyaphansi lapha emfuleni enye iye mall ya asingenela khona siqedele khona ngiyayizwa nasetsheni yakubona ngesaba naleli page kaMkhwanazi msaba adlala general Hayi usebenza kahle. Awusenza kahle kakhulu siyajabula thina South Africa sijabule kakhulu umsebenzi wakhe siyawuthanda uyancomeka abasebaningi abantu abafana noMkhwanazi ya sihambile khona umuntu ezoyibona leya teacher machine ngiyacabanga ukuthi izosilekelela masipho umsebenzi wethu siwenze complete Le ndawo inamatshe. Inamatshe akufani nokuthi uyosebenza endaweni engenamatshe le ndawo inamatshe Inamatshe kakhulu. Ngiyacabanga nje ukuthi i-challenge ke sesizoba nayo ukuyochuma lapha. Ungasho le pipe leli kumele liphume. Ufuna liphume le pipe. Yes, kumele liphumile le pipe leya gas leyana kumele su redirect. Yes.
Ndiyabona nje okwa Nalo- kunelingaka leli. yes. Mhlawumbe ezodinga ukublastwa leli. Ayinami sengiyakwazi ukublast. Singazi ke ukuthi khona nokunye ngaphansi. Oh yes. Yeah. No. Enye into futhi njengoba le ndawo ikanje Yes. itshengisa ukuthi le soil lena iyahluleka ukuvimba amanzi. Ngizothini it's highly erodible. Ngoba bekunethile futhi amanzi aloke esigubhile isihlabathi. Highly erodible usho ukuthi ke is highly gugulable. Gugulation of soil by wind or water. Soil erosion. Akuya. Awuyishaya impela. Ayingayishaya. Sishaya isikhaya thina lento. Oh ya. Hey kunomsebenzi omkhulu ke futhi lana. Oh. Okay. Nakuya. Hey lashona ilanga lashonela eJozini madoda. Lashona ilanga. Lashonela eJozini. We kanti. Ayi. Nanti leli pipe lakho. Nanti. Oh lana ke uqala uzokwenza i-T junction la. Yes. So wenza i-access entsha manje ekuzoba i-4 way shuthi le island leya sobe sesiyibulala. Sikwazi ukuthi imoto zithi ezinye zithi. Manje enqane ucabanga i-circle yini? Yes, lokho kuzodependa nge-traffic impact assessment. Ngoba yonke into icontrolwa ama volumes of imoto. Even kunemoto eningi kakhulu sibona ukuthi mhlambe ngisho nayo traffic circle ngeke isisize le mhlambe kuyobe i-robot. But ama options eswabheka wonke. Akuhlupha nge-traffic circle udinga ispace esiningi kakhulu. Kodwa uyazi ukuthi mina ukube nje mina ngoba phela ngazi ukuthi ukuthi phela ngazi ukuthi uyabona nje ube bekuyimina bengizothi lezi eqhamuka la ihambe ngaphezulu kube ne-overhead iyothi icaba ba kodwa bese ihlangana kanjani emsweni madoda ngazi ukuthi ngempela uyabona bengizothi lezi eqhamuka la ingangeni la isixakaqakeni ihambe siyongena kanje iqhamuka futhi kube khona sort of on ramp kube ne-on ramp lapha futhi phela usifaka amanye amamiliyoni. Nizohamba niyophanda bafowethu. Nicabanga le into esa overhead singafiki futhi sizoma la noma sekuyisex siyaphina kanti sibalekela isicikiciki lapha sesiphinda siyafica futhi la uyabona nje la ngwenye I design umsweli design construction and fundamental Department of Transport. Uyabona mayiqhamuka lapha umsweli bezoyiqhamukisa nje iqhamuke straight phezulu lakho mayifika la yabo mayifika la uyalapha iyoshona le esuka la iya le iyoshona uyabo ayihlangani ayizi la isicakacakeni sifaka siyaphakamisa ibridge la bese nje ithi caba bangale bese loya le avele ngekube slipway ziyangena zethu done okhuphuka yoko okonje abanye bazokhuphuka la futhi kumele bakhuphuka abanye hayi faka mbijana uyabona iqhamuka kanjani yabo ukuthi iqhamuka kanjani uyalibona ibridge lakho ukuthi sekumele lihambe lapha ya ngoba kuzoba khona elinye ibridge enzovumela lo ukuthi akwazi ukuphuma ezongena ezojoina laba bangaphansi mina bengithi singabathinti laba bahamba thina sihamba ngaphezulu kodwa manje osuka ngalana uzofika kanjani la abalekelele traffic yala hayi usoyibonela njani uzoyibonela thina uzoyibonela no siyayizwa mfowethu sazosetshenzwa cha siyabonga kakhulu mfowethu ngesikhathi sakho nje honest speaking ukuthi nathi sizobona ngoba ezinye zezinto umuntu mayibuza mina ngikholelwa ukuthi mangikhuluma i-traffic ngikhuluma kanje angiyibone ngikhulume ne-expert then sengizokwazi ukuxoxa hayi ukuthi ngikhulume nje umoya ukuthi kuzokwenza i-bypass engingayazi ukuthi iqala phi yaphi so ukuthi umuntu mayengibuza nge-bypass sengizokwazi ukuthi eminye imibuzo ngizokwazi ukuyiphendula futhi le video ngizoyigcina makuthi angibonanga kahle ngibe ngithi awuthi ukuhlehla kancane siyibuke kahle kuyalekelela kakhulu ukuthi lokhu nisifundisa mhlambe ke ngizokhuluma futhi nanobhuti omdala ukuthi asilekelele mhlawumbe asinikeze wena ube i-resident coach yabona makunento nje sikunikeze ukuthi awusicheckele ukuthi bese siza kwena usichazele abantu ba nomuntu ofundayo uzokwazi ukuthi abenefit ngoba unosefieldini
ezochazela mina uzobhenefitha ngisho ingane esesikoleni yayibona. So nokusimplifya amagama eniwasebenzisayo sikwazi ukuthi nathi siwabambe uba thina singabasebenzi bomgwaqo siwazi lokho kuthiwa Compact G7 umadumeyana asiyazi yonke lona kodwa ngendlela ochaza ngayo iyenza ukuthi umuntu ebe ne-ID kufana nanokuthi nje ngisho sekubekwa ibudget umuntu sekuzoba ne-ID ngoba uma kubekwa ibudget sibe singazi ngabe le mali kukhulunywa ngani amafilimu angaka asazi kodwa masothola umuntu ozosimplifya nathi sibe ne-ID encane mina akangigcini la ngithi mangisuka ngizohamba ngiyeke engineer wami-ke ngimkhombise le video bese naye ngichazele kodwa ngeke avele angichazele ukuthi lento ade uyisho ikahle yini lezi imali lezi enikhuluma ngalo budget usuke kahle kodwa lokho ngisuke sengikwenza yenza ukuthi ngibe nemiqondo ewu2 siyabonga kakhulu mfowethu thank you so much no sibongile lo msebenzi siyabonga thank you